Nirmala kan yam kan adia la content baru ani lingua seme biya kamal ka Nuer online TV channel. Jawaban lingua seme ban rocha ka kui Simon Gatwech. Gore jeno jendere lar mediri je nywak ne ko kien ko de kan larin ko lat ko de kan shomala shup kaka. Ban jome ban je ling Simon Gatwech jane. Gwada di intesino ki ngumi chikan lat kene kirma yadit. Kia ngumi shabiet ke jamo charge de chargeling ban jo me ban jeling kel ko do badan en charge lat ke je ki charge non ke ja guru no jin subscribe ko notification bell bi je twan ko mi te ko mi she baraj be chamala shu be ke je mi jiram jidit ko mi jiram mi mo chi channel support won guru jeno de charge de ja ku ping gwasa mo ko gwara ko dor General Simon Gatwech jane dia jaji kondi almesha lar me shanga ka gwase dan charoi ka clubhouse you know kenyam mesha lar kan kono pingwase me te ka jo me chalat ka kwi Dr. Riek Machar shalar no ne na ramete loide ko sha Dr. Riek Machar chaje yen general momone dwar ramun no ken o sha Dr. Riek Machar chaje yen jaramo kwijangwak ko ename mekan kora kana lukki kana gorno ba kirim yadi ba je tich kamandanen chalat ngoda badara network ba ka kwerda dien ka kan bonten content rewi ka South Sudan shi kuma spela yo karwade marwaike Dr. Riek Machar de yeno nyoda jengo enaran rewi ka South Sudan charge de pelga kirma yadit mi kwa mandana chalat kwa support ki shungna ka je an yen Dr. Riek Machar jene der jen yermal ka me chatan ke 2018 la revitalized peace agreement jene 2018 malay chatanya dung nena diare wi ka South Sudan chi dung kirma yadit karwade ke shi dung Dr. Riek Machar karwade e dung nena dial menyu da gwan wo mite ka me la rode je ko mi kirma yadit cham shir na me chalat nyu da je gwan wo yeran mal dung South Sudan kelo ka jo mi bana kullin kana me right now still need one taken no where is General Gatwech now? General Gatwech jane jandana gorno ba tubgasame very brief information goliang okay Kenyam men banangach General Gatwech jan acquire medit Simon Gatwech jan acquire no moroi kume Sudan People Liberation Army in a position ka kitgwang faction Kenya karar ka kume Dr. Riek Machar no she would shalka me would tet kana me she roda nyoko mu roda watch la Johnson ulun she roda nyoko mu roda watch ka SPLA ayo kitgwang faction she roda mu commercial ke a gwelek la dung tena karodien dio je ngai kon tet tama kana de kon naka kon ka fangak so ko kujamo Simon Gatwech kwermedit no ka jomo cha kwen gwaseme no mugorno biaz dealing ogwa ka do bodan inshallah ke je General Simon Gatwech is currently based in Port Sudan where he signed a peace agreement with the South Sudanese government in early February 2025. The agreement was signed on or around 2nd and 3rd February 2025 and stipulates that Gatwech will remain in Port Sudan during the initial implementation phase, such as the training and reorganization of his force before officially returning to Juba. Kajomo chalat gwasame and Simon Gatwech jaka Port Sudan. Jaka Port Sudan ajan gwa de tanya malten kene kume kirma yadit ngai kono ko kume ko kirma yadit jaram dala president no shukan malamo shukan atany malamo me tangi je ne dani tena re malka ka tuman peace initiative no me ngot tere mchinen talk ka gwe je bono no tuman peace initiative chere ke mi a symbol lo cha che wude me che nyono jen go bi na mo be let che nyono jen go te ka mal mo gore la tokre wi ka South Sudan ka jodan ngai ke ne dial no gwaze me mugo kon rai ke kwide me
o en Simon gadwe dwel no ka shanga raw kana shanga diok no kia ka pyro ron kina dangro jan dangro de chu Simon gadwe dwel shu mal shu jata kene kirma yadit chu kana mat pinya no bikate ka mal kamdien no ka shanga raw kana shanga diok an wanamo shu kan ka pay togo no togo ka pyro shu adul ka shanga raw kana shanga diok rei wicha ka Port Sudan ron kina dangro jan dangro de chu kan te ka dol mi shu kan rodian matten en wana mo chu ka mat ke chikan agree and obikan mi shirkan me bikan alat shu Gatwech dol jalad no bete ka Port Sudan shu manimi chimal kam dien che te ka lot ke chimal dan lat kana kirma yadi chagwa nana and when mo kirma yadi take a plan kan plan kana na pel ngo mlarode but te plan ga to joy ten no gor jen o debe Simon Gatwech ka gwase dan so debe je ka demindit amene me she not and when mo she chicken gujenu okay me mala talk to Simon with Gatwech gor no ne bene ka bagajak no chela de wo ne bide da kon chubre wi ke Juba ba ja kon integrated no ka jom shalat gwase me gorde kwen ke ya. And as part of the agreement phase implementation, which include reorganizing and integrating his Kitgwang force into the national army called the SSPDF, over 12 months, Gatwech remain in Port Sudan until phase 1 conclude. Kajowe dane chikana kwen gwada me chikana matpinya no badich dung especially ayo Kitgwang faction ala dung Simon Gatwech no baja kon integrated ke baja mat ka kume ka kume dana ba matin ba mat rede ni tin shalke South Sudan People Defense Force ala SSPDF jala do ko kor pen dangwaro ko de tindi al kon lat ke de latin kana na wo ka kuin kware chukara jamo chukana kwen shu Simon Gatwech dole jogono ba chubre wich ka Juba anemi shi deida cho kon chup yo me chaje integrated chaje lare kuma ka ba kula ben ka Juba so jen joran chalat jen badot ka Port Sudan ka bowa ka Juba shade de shaje nangre wichin winami ke shaje integrated ke shaje mare force ka tu paikel ron kin dangro jan dangro di chu Simon Gatwech dol jen gwade teten ka wainal state ko gor kon bana gwadan teten bana jangach ka shuo ka Port Sudan me che kor Sudan me che dit ka kor gwate dan chu Simon Gatwech dol shuo ne ka shuo ka jakre wi ke Juba la delegation to amar kam de ken kin yadi dwa jare aleka ko cha jogo no jin bare wi ke Juba cha jogo no bawre wi ke Juba ci force de cha ja nangre wi chen wi mi shu delegation ke shu re wi ke Juba ala tan delegation ke ci tanen ci ko ti ai ci ko ka kume udo mishalame Johnson lo ko tandien ke tet kene de kono ya jak ci kan chu de fact ci ko rodien chu yu ti ai tandien ngoda tam ko ka madan le rode so right corner General Gatwech dwell is not yet in Juba. He is still in Port Sudan overseeing the implementation of the peace deal. His delegation is already active in Juba, laying the groundwork for his eventual arrival. Right corner tema kadoba dan shalat Simon Gatwech ngoda ka Port Sudan. Ka tan ne ke te ko ne jagre wi ka Juba ka tin tema ka Juba let kan o de mal mo der ten. Sangna men cikir mi yadit je plan je jadi alakan wala no der Simon Gatwech der je yen ka der doctor ma cha der je yen so jen plan de but so fail medan me kan Simon Gatwech kan no ko no bone bo ko Juba so me Simon Gatwech lat je we no me cha de kelo cha ja kon nang ka national army lo cha mat ka SSPD jen bokul benara yu ke Juba so jen e dan shalar mi mo shu men tam rai ko ne jen dan teten men kuna la geje ne kir che gorno be kume ayu keliu changchi jen boka dakring machar ngode jiram me target keje en kirma yadit ko she gorno bet ke native bi kuma bi ter gor je no power keli baladu nde so jen menen yana tama kana dakring machar kana jena lon
no so ka jalar men bianang Simon Gadwe dol ngora ka Port Sudan libeni peace implementation e chikana lat ki chikana agree upon kene kirmi yadit so mi kirmi yadit che plan me che jeri alga lo che succeed no lo shi mal mo che ogwada jen gwada dan bi Simon Gadwe dol pakule jien ka ja so jo me gore jen o de je nyaka yakel ani bana nyogo jek kala rodian bi ataka mal bye bye